bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cy'aka gatondo turigenekerezo ya 2025 kwezi no ku 8 mwaka wa 2025 ndamusa cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abari muri Kenya abari mu Rwanda Congo Uganda Tanzania South Africa Zambia Zimbabwe n'ahandi henshi bumve ko turamuje cyane tutibagiye abari Amerika Asia ndetse na Europe bumve ko tubaramuje ndetse tunabahe n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cy'aka gatondo nkuko bisanzwe muri studio murabona nicaye ntarumwe ndi kumwe n'umusisanguzi twaje kuyaga ibintu bigiye bitandukanye na cyane ku makuru abantu benshi bamaze iminsi batubaza kwa n'umusisanguzi ntango ndakwamaze cyane ndakwifuriza agatondo keza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ndaho ndakomeye ndashima Imana. Ego. Nzize ko nawe uri impore cyane gose. Je nazindutse uyu munsi kugira ngo mve gukora ikiganiro cya mbere. Ego. Cinja mu kazu k'amatora. Cunyaragasa. Ganje gutora indongozi zo ku mutumba. Ego. Reka nce ndamutse abadukurikiranye aho bari hose. Ego. Nabo nyine ndabibutsa yuko abo mukiri mu gitanda amasari karagenda mukoresha umwanya mubyuke muje mu buzu bw'amatora aho mwamaze kugenda namwe kuraje twizere yuko tuza kugira umunsi mwiza twese. Ndabahero n'ikaze ndanabiyegereza muri kino kiganiro tugiye gukora na bwana journaliste. Asante sana bwana musanzu muri kino kiganiro cy'aka gatondo ndagomba tuyage ku kintu abantu benshi bagomye batwishyuza ko ati iki kintu ko mutari ko murakitubwira ko bimeze gute. Abantu benshi barumvise cyangwa barabonye amatangazo agiye atandukanye yagiye arasohorwa na bamwe mu migwi isanzwe yiko iragwana muri leta ya Ntwaro rusange ya Kongo aho bashimangira avuga yuko leta y'u Burundi yoba iriko irategura ihonyabwoko ku banyamurenge. Ni ba president kuba muri Kongo cyangwa mu Burundi novuga ko bavugiye muri rusange. Bwana musisanguzi ngiye kuguha ikaze kugira ngo ushobore gutanga umuco na cyane kuri ibyo bihuhano bwa yuko biriko birakwiragizwa na bamwe canke bariye. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kuri kino kibazo. Buriya nta byinshi ndi buvuge kuri kino kibazo kubera ko biramaze kuvugwa n'abahinga benshi, biramaze kwivugirwa n'abanyamurenge ubwabo na leta y'u Burundi bicishije ku gipolisi ku gisirikare plutôt barabishuje ivyaya ma declaration. Ikintu cyambere nagomba kumenyesha badukurikirana bwana journaliste nuko abanditse ajya ma declaration canke ajya matangazo bavuga yuko leta y'u Burundi yateguye ihonyabwoko kubwoko bw'abanyamurenge ntabwo mu by'ukuri yanditswe n'abanyamurenge. Sivyo ikindi cyambere nshaka ko bamenya ni ibintu byandikwa n'intumwa za RDF kubera ko ubu bizwi ko twigwaneho. Ndeka ndacite igisirikare cy'abanyamurenge bihuje na M23 hama M23 patron wayo akaba ari president Paul Kagame. Ni ibintu rero bonyene ubwabo bandika RDF hama bagapubliya. Muze mu bigenzura ajya ama post menshi ariko akogwa na twigwaneho. La majorité yayo ategurwa akanandikwa na RDF. So ico ni cyambere. Ikigize kabiri nuko ubwicanyi bweranda leta y'u Rwanda yakoreye abanyamurenge kandi nubu ikibubakorera bwatumye abanyamurenge basa nkaho babaye impumyi. Ni kuvuga buriya bwicanyi bweranda bakorewe na leta y'u Rwanda bwabazanye kuruhumyi rutuma batashobora kubona umwasi wabo. Sibyo hariho abanyamurenge benshi wanashaka nabo benshi magingwaya batarashobora kumenya réellement ninde umwasi w'abanyamurenge. Ubwicanyi robweranda Kagame yabakoze ko nubu akibubakorera buratuma batuguruka amaso ngo bashobore kubona ninde umwasi wabo. Sibyo abanyamurenge benshi bevoriwe bazi yuko umwasi wabo ari mayimayi kubera ko aribo baza kubiba inka bakabicira n'ababo.
c'est vrai uko nukuri sivyo abandi hagera igihe bavuga bati narede tabara ni umwansi wacu kuko bamubonye aje kubiba inka abicira abiwabo abambura n'ibindi bitandukanye sivyo nayo bamushira mu bansi babo ariko ntibigeze bakenera kumenya ninde yatumye abamayimayi ninde yatumye Red Tabara sivyo ibi rero binatuma badaha agaciro utwigoro dukogwa n'abantu batandukanye haba mu kubarindira umutekano haba mu kwitaho ababo bo gusa baguma ku mohe y'amajambo y'uburiko arabakorera ubwicanyi bweranda so iyo ndiko ndavuga ubwicanyi bweranda kumbure hariho abadashobora gutahura ivyo mba ndiko ndavuga sivyo iyo ndiko mvuga ubwicanyi bweranda ni bwa bwicanyi umuntu akorera umuryango wawe ukaza gusanga ni ukuvuga hakozwe amatohoza ahubwo bagasanga ahubwo ni wewe wishe abawe canke n'uwundi muntu yishe abawe ujya yabishe akaguma agaragara nk'umwere nibwo bwicanyi bwerana ndiko ndavuga nta musi n'umwe Kagame yigeze agaragara mu bwicanyi bw'abanyamurenge anokenka mugabo niwe agesheje abanyamurenge niwe abarembeje so bona journaliste reka ndeke guhogora sivyo hariho ikiganiro bo sinzi platform caciyeko numvise hari umunyamurenge yariko abivuga nuvuga neza atanga n'amafact yerekana yuko ngo uburundi ngo nukuvuga ngo mu bantu bakunda ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ngo mu bintu bibaho bikunda ubwoko bw'abanyamurenge ngo hatangura imana ngo hamo ikizu bwa kabiri n'abarundi abanyamurenge bakurikirwa gatatu mu kwikunda inyuma y'imana n'abarundi so reka ndagusabe ico kiganiro bona journalist ugishireko tubashire haya majwi ico kiganiro bayumve neza hama duce tuza guhurira muri commentaire ndabisabe kugira ngo tuze kuvuga cyangwa gushikiriza uko twabisanze kandi kibacishirize ibi numbajije ngo z'abarundi birirwa bavuga bagira gute babwire muri ino si dutuyemo usibye imana dukunda abantu bakabiri badukunda n'abarundi ko nkubwije ukuri uzorebe n'abari abandi babatuka nta kintu uzobona abatukwa bazavuga so n'abanzi ariko bamubwira ngo ngahe vuga ubwanzi bw'u Burundi vuga ubugome bw'u Burundi agarukira ngo ndi umwanzi gusa kandi keri iyo umuntu avuze gutyo itumenya ko ari byo yatamiswe ari byo yabwiwe niko bambwiye ngo mvuge naho Burundi usibye imana ni mu ijuru dukunda abarundi badukunda kuruta uko twikunda abakabiri badukunda n'abarundi abagatatu ni twebwe nta n'abandi nyuma yacu ati gute urebe ukurikira Burundi kuva twabaho iwacu tutarabaho n'abasokuruza ikintu cyose cagiraga baje gushakira Burundi umuntu yarwaye niba mujane ku bitaro z'Uburundi ikintu cyakenewe nibaje kwishakira Burundi ubuzima bwacu bwose twari bwari bubayeho ku Burundi uza kunyomoza agenda ze yerekana ubuzima bwacu aho u Rwanda muvuga hari inyuma hari imahanga n'ibintu kuri ariko akantu kose kabaga gakenewe umuntu twaryaga n'ibindi byinshi ubuzima bwose bw'umunyamurenge bwavaga i Burundi ngo buce abanyamurenge baragenda baje Burundi baje ku kazi ukumuza muvuga ngo u Rwanda ngo rwabahaye akazi ntimwarurwanire ntimwahamenekeye amaraso ariko Burundi ko bwabahaye akazi nta n'amaraso namwe mwamenekeye uza abahungu b'abanyamurenge abagabo b'abanyamurenge bigaga i Burundi uko bigishaga i Burundi uko bangana
barigisha i Burundi baharonkera utuzi babayeho neza. Intambara yadadaye niyo yaje kubakura, bahembaga cyo kimwe n'abanyagihugu bafashwe neza cyane. Ibyo biratambuka biratura ngo buce habayeho igihe cy'impunzi. Icyo gihe abanyabuzuru bamaze kubasenyera, ntibari kwazapakira abanyarwanda batega indege ngo babajane kubabohera mu makambi iwabo mu Rwanda. Uzubaze abari bari mu ikambi ya Cyangugu uko bari babayeho, ariko abanyamurenge bagira bucyo bagenda mu Burundi. Uburundi butwubakira inkambi ya mbere muri ville, tekeza ko ariyo nkambi ya mbere yabayeho muri ville. Tugibamwe muyibamwo ndetse murayiryandiramwo, mugakora ibyo makora, barabareka muridagadura uko mwagiraga. Ngo buce barayimura babajana mu yandi makambi. Ugenda uzuzana umuntu umwe wabaye mu makambi yo mu Rwanda, azaze dukompare atubwire ubuzima babayemo n'ubwo twari turimo. Uhereye ku mazu twabaga mu mazu afite amasalo, afite umuntu wese agira amatoilette, inzu ukidagadura, inzu nziza isa n'iya ruguru, zimwe ziruta iza ruguru twabagamo. Ariko uzogenda mu Rwanda mu makambi yo mu Rwanda ko batabaga mu tuzu dusa n'utwabatwa. Mu Burundi turidagadura, umurundi iyo wabaga mu Burundi waza gushukizana, ukagenda igihe ushatse, ukagaruka igihe ushatse, ugakora igihe ushatse. Business twarayikoze. Jewe nabaye mu Burundi narahingishaga, narororaga inka, nororaga ihene, nagiraga amabutike n'abandi iyo kutarabishakaga. Niki butaduhaye tubayeho mu Burundi ngo buce ibi by'amaresitarasiyo z'amadosiye birasa. Ni ikihe gihugu kindi cyajanishije abantu bari hanze mu Burundi? Ukivuge abandi ibihumbi bagiye hanze, nta nkomyi, urabafasha, uraborohereza mu buryo bwose bushoboka. Abanyamurenge baje hanze. Ngo buce abanyamurenge babaye hariya mu Burundi, batangiye business y'uweshanjeri. Ntibahakiriye bangahe bakiriye hari Burundi, barishira barizana, barakora uweshanjeri, barakora amabiro de change, baragira. Baje kubihagarika ejo bundi ari uko bizana akajagari bituma umuntu y'u Burundi itakaza cyane. Ariko ntibana bihagaritse ku Nyamurenge gusa, babihagaritse ku bantu bose. Abanyamurenge barahakiriye, baratunganirwa, barishira barizana. Ibyo uyakana ninde naza bitubwira. Bangahe abana b'abanyamurenge biga ku mashuri y'Abarundi. Jewe abana banje bize kuri primaire batariha. Abana n'abandi benshi. Umwana wese wiga mu Burundi yigaga muri primaire atariha. Avantage umwana wo mu Burundi yari afite niyo twari dufite. Usibye kuri kaminuza yuko nabo bararihaga. Abarangirije ku mashuri ku makaminuza y'Abarundi bahangana gute? Mugene mwatubwire. Abso biratambuka. Ejo bundi turagenda turatera ubwenge. Leta yanyu abakunzi banyu, abavyeyi banyu, abo mwita abavyeyi, bashobuje baragiye bategura intambara, bategura amayinkayi bayishira hariya. Baragenda babona ko atari tosha, bafashe Tabara ati mugende mubafashe kugira ngo umugambi wihute. Babonye ko atari ngombwa, bafashe bamwe mu basirikare ba leta barabaguze, Kabayave warukuriye troisième sonde ati mugende mugorohereze kugira ngo umugambi unyuremo wihute. General yavuze ibyo barabikoze, muhaye mubireba, abantu barashize mubizi neza. Abantu bose bararuce bararumira, baruberwa na Banyarugabo, bakaza bakishabangaza ngo gute. Ntibara bavugaho Tabara ivuye, ntibara bavuga inkomoko yayo. Araje bukuru ntwari nibo wahagurutse wagiye ngo aravuga, baramumanditse kwidari, baramushyize. Ko murabibona muracecetse. Ngo buke ya leta y'u Burundi zambabaze zampokwe bari bafite, barajabutse bakiri muri plane.
mama barababwira ngo nimukome induru ngo leta y'Uburundi igiye gukora jenoside bakiri muri plan kandi muzi ko jenoside habiriya kandi muzi ko bagiye kurasa Tabara mutangira kuvuza induru twabibanyomoje muvuza induru mwandika isi yose muratabaza ngo leta y'Uburundi igiye gukora jenoside ngo baraye bashitira ruguru baturasira Masango yari edikota yari yaramaze abanyamurenge yari irimo Mayimayi na Tabara yari kuraga igitero kimwe kikaja kurasa za Muramza kikayisenya kuri ikindi gitero kikaja kurasa za Rurambo abantu barashize hariya kubera ntuse mwari nonoje tamaragerageje bakarikarageje Masango mwana we kwikuramo tubwira Imana barayidusenyera kuva umunsi bayisenye kibasumba se wagiye kuri radio si watwitinze avuze induru ngo Barundi ngo bakoze jenoside ngo bisha Frero ngo bisha Mayimayi ngo bisha Tabara bisha abahungu banyu bisha barumuna banyu abari Tabara birababaza iyo twita ntihari mugende musoje baze kudahari abantu baha bashima Imana twarashimaga Imana tukavuga ngo Imana ishimwe ko Masango isenyutse abanyamurenge tugiye kubona kanyuzwa kandi nako byabaye kuva umunsi yasenyuka Muramza yanitangira gutekana abarundi sitosha baraje batwubakiye Rurambo bahamaga abanyamurenge barabatujije bahamaga abafrero batangiye kumumvikanisha ati mubana amahoro abanyamurenge baratangira abana banyu batwirwa nese bo bazaga buri munsi batoba iminsi yose bashaka kutobera abanyamurenge ngo basenye bakabimura bakabajana ngaha babacura umupfuni n'abuhoro bajuragiza abanyamurenge hari impunzi ziri hariya barabacundagiza iyo gusana amabwire muhamuhabwa bashoboje ko barababwira abarundi baragerageza barabarinda baragenda niyarwo iminsi babaye hariya ni kangahe ni iye minsi barashe makanika kibabanye n'amakanika ikanga bamurasha aho subiye inyuma muri za 2 kugeza za 2 na gatanu uyu muntu amakuru arayazi polisi Nyarugabo ngubu si wari president wa RCD hariya Igoma bakamubwira ngo nafatire abanyamurenge ambarigo akadufatira ambarigo bakavuga ngo nta sasu na rimwe zose bakugera muri Sidikivu ibyo bintu mayivuga mugene mu bibazo na Ruberwa arahari na Kijengeri yashinze tamajoro bakavuga ngo nta sasu zose bakugera abanyamurenge amasasu azoza cya hejuru aje Impweto aje Pepa aje Kasai aje Hehe tukabaho twaturwanisha ibipfunsi tugaterwa twamara guterwa tugatabarwa n'abarundi abarundi so bajabutse eje n'abagahana y'indi province nga muri plane natunzwe ababyeyi bacu ku Mutarure kubwegera n'abandi bari barinzwe n'abarundi amasasu twagiraga twayakora ku barundi iri ya ruguru muri plateau abanyamurenge batoraguduka bakagenda bagasorora amarundi abarundi bakabaheza amasasu u Rwanda rwanyu rufite amastock bahabamena babatwika ngo yabaye expire baradufatiye Uburundi buraturinda iyo myaka yose amasasu y'abarundi ubwene uzobaze ko atari yo yubatse indondo minembwe mibunda ibyo bintu mpavuga ko bitabayeho ejo bundi barazamukira rwo abarundi so bafashaga makanika abarundi so barindaga makanika so bamuhezaga amasasu n'ibindi abarundi so bari barinze nkabe yo mu Mikenge ninde muntu wari weregeze y'urugo n'urwara ariko kuko so babarinda ko muravuza induru ko murasakuza ko muragira gute ibiso birabaye ejo mundi muradekaraye ngo mubaye aba M23 leta y'u Burundi ifite gahunda ifitanye amasezerano na leta ya Kongo kurasa aba M23 Stana barasa no ngubu n'umundi nibona zamuka kubarasa kimworara hariya ariko ubwoba gusa murahiye mutangiye kuvuza nduru mu Burundi wabaye abansi mwabaye aba M23 mwifatike General Tabara mwifatike n'abandi si muzofatwa hiye ko muzamira nk'abana bahemukwa abantu batazi ubakiza n'ubica ubwoko bungana gutya bo baje ngo buragenderwa uko tubaho ngo nibwo mu Rwanda nibwo ruzotubwira ngo ni mwange runaka ngo nimukunde runaka u Rwanda nibwo ruzotubwira ngo nimutwe runaka izo zose n'amabwiriza ava mu Rwanda urwo Rwanda rwatugize kuriya rwaduhekuye rwatumariye imyaka 40 ngahe biyubaka natwe dushira
urwo ngo nirwo ruhare tubwira ngo nimutuke nimwange runaka nimukome nduru nimugira gute ngo barundi ngo nabanzi bacu tungana gute imyaka yacu ingana gute tutazocuka incuke zimenya umwana ukiri kwibera azamenya umwanga akamenya n'umukunda ariko twebwe ko turasaza tutaramenya udukunda n'utwanga ko turasaza tutaramenya umwanzi wacu n'umukunzi wacu ko turasaza tukigenerwa tukibwirwa ngo nitwange runaka nidukunde runaka twebwe turubwoko buteye gute kimuzamugira n'isoni ngo munatekereze n'imyaka mufite nuko muba nabo muri bo ngo nimunabwirwa byiburi mu bibike mu mitwe yanyu icakora uko bavuze mwagiye gufata ubwenge muri kubikisha Rwanda ngo mumare musigarana amayemoso musigarana amasantima kero utagifite ubwenge warabikishije ico bazoguha cyose ngo kivuge nta kindi kintu kitangira ico gituma poromoka gutya nico gituma bwaduka gutya nico gituma mvuga gutya muzi kuri mwarabikishije ico nzi ubwenge mwarabikishije buzabura nta buhanga nta koranabuhanga ry'u Rwanda rufite yuko bikira ubwenge ngo muzamusubizwe kandi honyine gusa guje gufata ngo nagiye kubikisha mu Rwanda honyine kuvuga ngo nagiye kubikisha ibyo ni ikintu kigaragaza kuko ndacu nta nico wabikishe nta nico wari ufite ntacyo wari ufite rero mwabasore niyo muguma kwishinga abano bantu ngo Nyarugabo ngo kwaratujana imbere ngo kwaratugira gute nimba dufite abanzi ba mbere dufite nabo balideri banyu tugiye duharura abantu batumaze habe niyo Red Tabara iri inyuma uharuye Red Tabara yatwiciye naba bangaba aba balideri banyu batwiciye kibigira icuriko ubwira urebe intambara za 98 izarisete Nyarugabo yatangaje ikamara abanyamurenge ibihumbi bitagira uko bingana intambara itagifite impamvu idafite seguro ngo bamubwiye ngo tangaza intambara asize abana Kinshasa aragiye atwekezo uwo ngo niwe tugiye dukurikira Nyarugabo wadufatiye ambargo Nyarugabo washutse mutebutse ngo ngahera sana byola ku mpamvu itafatika nimwe itabaho iteye n'isoni kuvuga uwo ngo niwe hari utangaza ngo baronde n'abanzi b'abanyamurenge we byararangiye yakiriwe iteka ni nk'umuntu yamaze guhitamwe aravuga ngo nuko zabikiraro kandi ntibatangaza bazavuga ngo agafizi kazazimara ngo kazivukamo bikariye rero nimba aragafizi kazazimara kazivukamo mwamara mwese mukamurira inyuma murashese rero muzumve mubishire mu bwonko mubitekereze Uburundi twakagombye mbere yuko tuya gusengera ahandi tukabaza tugasengera Burundi umunyamurenge wese uzi ubwenge ufite umutima rungu yakabaye mu sengesho yiwe atoragiza sengesho adashimiye Burundi adasengeye Burundi atifurije Burundi umugisha nimba turiho n'abakeya bakiriho nimba tuzonabaho ngabari abantu batagira ni matirimbukanya ibintu itagira yandi mangajaganya ibintu itagira ibindi naho iriya leta yanyu muvuga iba yadasenduka kangahe inzira igihumbi tizimaze kurenga ngizo za deportation z'abasirikare ngizo kutwangisha abanyekongo ngiyo kurema amamilisi niyihe milisi nimwe leta Burundi yari yarimo ariko hari mu milisi ngana gute ya leta Rwanda yaremye kugira ngo turangize mwari mwumva leta Burundi yohereza amasasu muri Mayimayi ariko tugende kangahe leta Rwanda yaremaga RCD ikarema na Mudumbu 40 bose kabaha amasasu bakazabirwa barwana aba bahoza mu ntambara zinibo bakunzi banyu tumaze kubwiza abapfakazi tumaze kubwiza imfubyi tumaze guhunga tumaze kwangwa kubera barya baduhoza mu ntambara tumaze gushira twataye igihugu abo ngo nibo bakunzi banyu pino ubwenge buteye isoni rero nimba mwarahise mu iyo nzira ntituzabaheza ikibanza na kimwe
ntabwo muzita umukara ngo muwite umweru ngo muwite umukara ngo bifate. Murakora ubusa. Niyo mivumo yanyu ntizofata Burundi, ihubwo Imana ikuba inshuro zingahe ikayihindura nk'umugisha, kuko Imana irazi izi ibikorwa byose irabizi. Ntabwo muraruhira ubusa, muzagira amabavu y'ubusa, ariko ntimuzatsinda. Ntabwo muzahindura ukuri ukubeko, kandi ndabizi mu minsi iza ukuri muzakorwa n'isoni, muzamwara, ukuri kuri inyuma kuzatsinda. Rero abakorera umwijima, nta na rimwe umwijima uzatsinda. Ukuri ni ukuri, kuzahora ari ukuri. Ibyo mugenda muremetanya ngo bababwiye, ngo babageneye, ngo babagize buti, nuko mwabikishije, ariko nyuma mwakozwe n'isoni ko byo muvuga n'ibyo mukora. Rero Imana ihezagira Burundi, Imana ihezagira Abarundi. Amen. Murakoze.